Ka Voice of the People Party kajan mit ngi baar ka khat phra tarik jeleu ajar posau. Kalali bun ujor dak ijahar ha USP ka East Khasilis District persya menteri sarkar rakam e sangma. Ubal kano baka WPP ka party ka ba penefer jet benreu. Badani lang sti finance secretary jong ka WPP. Haba kran syakilap thai kubor ulai tu baik te ka jingkran rakam e sangma. Ubaderu menteri bade page ka puli putih jong ka sarkar jela. Lasaki lang baka video ka bala viral po internet dak bakan thok persya e ka WPP ha ka jingalang ngelap election MP Lok Sabha arjara posau. Banak leng ka seng kal kentai jalor ka te ka jingkan no baru ujor sendan ha USP banle kat kum ke kendan jong ka an. Keting Dani lang state kasi win ay ginokit kam jong ka state executive committee jong ka VPP pangabat ko mo finance secretary jong ka party pi kicing ay FAR nga try pilai ka hagini ikot kubor ka ba arsingi shwa wala mi ba na ki Dr. Box camera bo belong way na ki nong IKT no kaseng baka surface ko way ko video ba po social media ako to ko video nga try boro ngilai ba kicing kren ka jong cabinet minister mo rakam sama ulah keren hakatu ka election campaign nama kala kadai keren peni ke jingi pher ke jat benreu perengki khasi bagi garu ukono baga VPP bala rakawan po bor sensar ba unsepe lut ki garu kumni kumtai tekeni kawan ra ke jing bam sutenat ka preng ke imlang ke salang kawan ra ke jing yasir preng ke jat benreu ru takar putut ke imlang ke salang tekeni ke wai ni ki jingshan ka election commission ru kala tha saparo ki nongile election ne ki nong campaign haba kapor election hakano kanu kapor pinjude ban kren gum kita ki hate speech mangiong mo te kadi ka wai ni ki daw ngi wan ban ujor FIR ya kani ka video mangi raksyo mata da kala kut ka election te kani kam nei su bangin lech ka election commission te kadi ka wai bagabanta bag banwan shwa saka police department saka crime branch tingi la ya kandu ku SP ngi la ai ling ba shwa shani lajin da kami ha kapor ka election tingi la di ban lech directly saka election commission ban ujor ya kani mentah tu ngidang ya keren ya keju ni bodu SP ya kata te kani ketika copy juga FIR bangin nak sudah bahai mentah diu dan kalian kejongi ngila mention bah ka kendon juga IPC 153A 153B but ke section 505 ba udai ban tho e kini ka case tolong system ni kini processing un select ban kin sedang ban le ka investigation na kalian gejongki marba hakini kini ka video ka bamiru i tugas ngi bangila penpau ba ka authenticity mod kanu kalong sisa ka video tingila ngi IT bit saka law department bahkan page saka an bit bahkan page kanu kalong authentic ya kini ka video ru pi sipang kata ka video bu keren ya kata ka bu ai juba ba hap ai kinong kalaktin ngatrai video ba surface sang tu gilami ki translation pat ngatrai ngi ro nakaliang ka jong VPP ka humo ngilale tingila pa ban kelihi ni video ni ban verify ni ban vet ya kata ka video ya kita kitin bagami ni ka suntur ka jong ka dai na kam dai sisa kata tangan try pila nos ngau hina akitin jungi Dr. Box Camp baka penhirdor sibun ko kat menteri ka do cabinet minister bun kan kum kita gijak kitin kumu cabinet minister udi ban kren ya ki imlang salang ka bosong suk bosong san ndre undi wanra teman ya ki jingi pher jak benriu apreng ki khasi bagi garo ngi borok ngi kwa bagi nang ban ya teli rehang ni pada wan peni tang ban job ya ta election peni ya ka wan peni ke jingi pher jak benriu teman